Bomme ba mo tikologong ya motsesetoropo wa Montshiwa mo Mahikeng ba gwetlhiwa ke bomme ba bangwe go tlhagelela le go bua mo phatlalatseng ka tshotlakako e ba itemogetseng bogolo jang mo dikamanong tsa bone tsa marato le Themba Phakalane. Ke motho yo itsegeng jaaka go tlhokofatsa basadi ke dio tse re tsamaya re di utlwa ba bangwe ba bua ba tshaba go tlhagelela le ha re ka tsena mo di-Facebook go na le ba bangwe ba ba biditsweng ka maina gote o ithusitse wa kgaogana le motho bona gompieno gore o irileng re gwetla basadi botlhe ba Mafikeng bao ba kileng ba feta mo kutlobotlhokong e ntseng nyana ka lebaka la gore ha lo satle go raya gore ra re a gololwe. Phakalane o latofadiwa ka go bolaya Kedilatile Seitshiro wa dingwaga tse 35 mo mesong ya Lamatlhatso o hitileng. Setopo sa ga Kedilatile se hitlhetswe se tamile mo teng ga bodiba jwa madi mme sefatlhego sa gagwe se rurugile ka dintho tse di tshosang mo seneng se sa lebege sentle. Mapodisa ne ba tlile ba nthibela ke kgona go tsena after sebakanyana a ke tsena ke fitlela le gore ra le pusa nkenya molla ke sheba Kedilatile la le dikgobalo mo tlhogong tse di bontsha gore ke tsa go ketikiwa a ke botsa ne Themba o mpolelela gore Kedilatile o tlile ntse ya le go tswa ko strateng so ke mmotsa gore a Kedilatile a ntse ya le go tswa ko strateng gore go sena madi mo strateng ya go bontsha gore motho o tla rotha madi go tswa ko or mo stupung sa mo lapeng. Go ya ka ba lelapa la ga Kedilatile bobedi jo Themba le lekgarebe le la gagwe bo ne bo tshela bo lwanetse ruri le mororo e ne le baratani mme ba ne ba sa ntshane sepe se se mo inong. Go ka pono ya ka ne ke nagana ne le botshelo bo tletseng dikgoka ka gore ke la montsha leino ngwa go fetile a mo shapile gape malobanyana a go tsutsa khebile mo gae ya ke tsena ke fitlhetse gape le gore ke 3 weeks back ke fitlhetse le gore Kedilatile o rurugile leihlo gape gore mo ketikile ka ke sa mmotse Themba le ene ke sa mmotse ka ke botsa tsala ka ke re o itse batho ba ka mogobetsana o mongwe o tle go tsela mo botshelo ba gagwe ga o bona gore la ntlha fela o bona gore motho wa rre wa go tlhekefetsa o feleletse o tswile mo go ene kana o tshwanetse o ye ko mapodiseng wa go report. Morago ga tiragalo e setlhogo e ya polao ya ga Kedilatile baagi ba ne ba itseela molao mo matsogong ba hisa ntlo e Themba a neng a dula mo go yone lore. Ka nako ya go tlhagelela ga ntlha ga Themba kwa kgotlatshekelo ya Molopo mo Mmabatho go ne ga na le ditshupetso tse di kgatlhanong le ditiragalo tse tsa tshotlakako ya bong. Mosadi ke mosadi ka mosadi yo mongwe jaanong ra le gwetla ko le leng teng gore mongwe le mongwe ha o tshaba go tlhagelela re teng o tla re bolelela ka lebaka la gore re makatswa ke gore gate di-case ha diyo. Mo teng ga kgotlatshekelo go senogile gore Themba wa dingwaga tse di ka nnang di le 40 o kile a tlholelwa dingwaga tse 15 kwa kgolegelong ka ngwaga wa 2010 mme dingwaga tseo tsa beelwa thoko. Themba mo malobeng o ne a bona lekwalokiletso kgotsa protection order e neng ya dirwa ke motsadi wa gagwe kgatlhanong le ene ka 2015. Gape Themba o kile a bona molato wa go kgoreletsa tsamaiso ya bosiamisi. Re be makala ke gore nkhoto ya itse molao wa itse gore Themba o tsamaile a sia mare rona re le baagi ntse re tshela le Themba mo community. Puso e itse gore Themba o a tlhotswe for 15 years. Go paela go bua le bomme gore a re seng go papampetletsa bana ba rona because ko pheletsong ba tlo go tsa maphelo a rona ba bogisa bokgantsadi ya bone mo teng ga matlo ra didimala ba tshotse malapa a bagolo ba dirile ya bona gore go nyepese fela go nyepese ya batho ka re rona re le bomme ba dithuru mo re letlelela that thing. Papa ke rata go ga kere bashimane nou yana bo rre nou yana so se sa go tlhekefetsa ba ipoleletse ka sone ebile setse ba ile go godimo ka sone mme go na le community go na le bangwe ba tlebe ba shebile batho ba tlhekefetsa batho ke rata go le ga kere it's for the last time go iragala so se sentseng yana we were aware go iragala yana but we were not sure go ka iragala yana
re a itse go batho ba lwana ba irang mara ga re tshepe go ka tswa leso mara ke re ka gore re bone and re bulegile matlho. This is for the last time so se sentseng yana mo montshiwa or mo mafikeng se tla diragala. Amandla amandla Kgabagare Borra Seitshiro ka nako e re buang ka yone e ba tshwaragane le phage ka mangana e le go betla tsela ya go tsamaisa ke di latile sentle go ya kwa legaeng la gagwe la bohelo. Mme Themba ene ga a itshwenye ka gope ka go kopa beili gonne a lemogile gore ekete o santse a bolokesegile ha a le mo ntlwelefitshwaneng. Re kopa gore molao o tseye letsogo ka gore go ntse go lekane re a sotlhakakiwa re le basadi mme tsone dikgetsi tse dintsi tse a nang le tsone ga gona ope o itseng gore di feletse ko kae. Mme re santse re kopana re le baagi re santse re tlo go kopana re santse re tlo go emelana le family o kare batho ba ba kileng ba tsamaya ba tlhekefadiwa ke obuti o kare le ka tla ko pele gobane ke fila gore ba bantsi basadi ba ileng gore ba fetile mo kutlo botlhokong ya ga ene rre o re leng ka ene fa mare ba palelwa ke go tla ko pele. Amanda!